Nung mabibitin kayo karang food o trade fair abubuklat na ng Department of Trade and Industry o DTI karami aliwang lugar kalupararang malls kadalasang pilan mong aldo, kiniking syudad San Fernando, Pampanga at inang permanent pasalubong hab amalyara ng pasyalan din kabalen na numang aldo. Panimuna na ng Fernandino Micro and Small Entrepreneur Association Incorporated ng San Fernando Pasalubong Hub, kambiyaing DTI at lokalak panibalan na ng syudad San Fernando. Malyari lang paniglon keni ring mialo ang locally sourced at produced products. Kalupa na ring bibingka, kalame, chicharon, tanaman, rotan products at marakal pa. Para ka ring mapilang magtinda, maragulyang kasopan ng permanent pasalubong hub karang mga lading magnegosyo. Kalupa na ng 18 years old na senior high school student ay Gianna Canlas. Ustong free time ng Canlas, dadaki na yung kayang oras king pamanyaw king karalang arts and crafts business. Paulo na nini manikwaya kanumpa niya ling gamit king kayang pamagaral at makapanipon niya pa. Dito po nga liwang customer mi po na may babalik kini halos bultuhan na po rin kukunanda. Dahil po trusted de po yung kay product. At saka ding aliwada pong kamag-anak or barka kaibigan, recommend de po ni. Bukod pa kay ni Mika ka-experience ya mo naman king negosyo ang makatulid king kayang strand king eskwela, accountancy and business management o ABM. Marugol mo naman kasapan ng pangabuklat na ng pasalubong hub para king 40 years old ay Mary Grace Mangyo. Dahil king pasalubong hub po, makikilala ya po yung kaya kaming product. Kaya degaliwa pong tao talagang pantunan de po ni para pampasalubong po. Para ka rin bisang masyal at suporta ka rin local products na rin MSMEs, makabuklat siya yung San Fernando Pasalubong Hub Aldo maniba 10 a.m. hanggang 9 p.m. King second floor na ng Robinson Star Mills, Pampanga. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.